nyuma y'ibyavuzwe byose nanone amakuru agaruka ku bijyanye no kuba MA23 ikomeje kugenda yerekana ibyo Tshisekedi ari gukora, bakerekana neza ko habaye hakorwa icyo gucamo Congo kabiri nk'uko AFC MA23 Alliance Fleuve Congo yamaze kugenda ibyifuza. Ibitero byo kumushaki, ibitero bya Minembwe, ibi kandi bikaba ibitero bikomeye cyane igisirikare cya leta ya Congo kigaba mu baturage bitari ku birindiro by'igisirikare cya AFC MA23. Ibi byose byongeye kuba ikindi kimenyetso kimusiga cyemeza neza ko MA23 yamaze kunoza umugambi ndetse noneho amadosiye yamaze kugenda yegiranwa. Ino ntabwo byoroshye na gatoya. Kuri ubu amakuru aravuga neza ko gucamo Congo kabiri ibi ngibi ndetse biri gutinzwa, mu gihe kwemeza ibi ngibi ntacyo bisaba kuko bisa nkaho byamaze kwigaburamo. Uretse igice cya Uvira mu mujyi honyine MA23 yahita yigarurira mu masaha make ya ibindi bice byose bisa naho bifite umupaka ndetse hakurya no hakuno hakontororwa n'igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'akontororwa n'ingabo za AFC MA23. Ni ahantu hagaragara nkaho hatandukanye. Benshi bakavuga neza ko nta kiza kugorana bakata imipaka kuko n'ibihugu bihana imbibi n'iki gice cya Kivu, yaba Burundi, u Rwanda, Uganda ndetse na Tanzania n'igihugu cya Congo. Ibi byose ni ibintu bigaragara ahatanyura amazi hari imipaka yindi isanzwe izwi yahanaga igihugu cya Congo n'ibi bice. Inkuru ziravuga neza ko kugeza ubu nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Congo gikomeje gukora amabara atandukanye nk'ubu n'ibitero byo kumushaki ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bigaragara, benshi bagaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Congo cyakabaye gihanwa ndetse icyitwa gucamo Congo kabiri hakabaho Kivu Republic ya MA23 bigashyirwamo agatege nk'uko byamaze kugenda abigaragazwa. Kivu Republic nimara gushingwa ndetse ikemezwa, dore ko bivugwa neza ko na bimwe mu birango byamaze kugenda bigaragara, hazabaho ikimeze nko gucamo igihugu nyine bizaba byarangiye, ariko hazabaho icyo gushyiraho ingamba nshya ndetse no gushyiraho imipaka itagomba kuvogerwa n'uwo ari we wese nk'uko bigenda bigaragara. Uwazakora ikosa rikomeye cyane nk'ubu Tshisekedi akaza gufata umwanzuro wo gutera ibi bice mu gihe haba hamaze kugaburwamo, uyu mugabo yafatirwa ibihano bikomeye cyane bitewe n'uko aba yamaze kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu. Ibi benshi bavuga neza ko ari byo byabasha kuba bikemura iki kibazo cyo kwicwa kw'abaturage ndetse MA23 yamaze kugenda igaragaza neza ko icyo yifuza atari ubutaka ndetse n'ubutegetsi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo yifuza ari ukubona abaturage batuje babanye ndetse nta gitutu ndetse basa naho bameze nkaho bari iwabo, kuko abaturage bo kuri ubutaka akenshi baba basa naho ari impunzi kandi bari ku butaka bwabo. Ibi byose bikagenda bishyirwamo imbaraga n'iyi leta ya Tshisekedi. Ni inkuru igezweho rero yemeza neza ko AFC MA23 Alliance Fleuve Congo yamaze kuba yashyiramo imbaraga ndetse ubu ngubu tuvuga n'isaha ku isaha, umunsi ku munsi hashobora kuza kumvikana ikimeze nkaho izi process zatangiye ndetse Tshisekedi n'ingabo ze bamaze guhabwa warning ndetse n'ingabo z'abarundi bakaza guhabwa warning yo kuba batemerewe kongera kugaba igitero ku butaka bwa MA23. Uwabikora akaza gufatwa nk'uwarenze ku mategeko agenga imipaka ndetse akaza kuba yahungabanyije ubusugire bw'igihugu kindi. Ibi rero byose bikaza kuba byagabanya igitutu ndetse no kuvogerwa kw'aba baturage. Abaturage ibi barabyumva cyane ariko bakavuga neza ko byakabaye bikorwa bikareka gutinda, ariko nanone ni process zigeze kure. Benshi bavuga neza ko MA23 ibi bimazemo amezi arenga 7 igerageza kubikoraho, none bikaba bigiye kuba byajya byakunda nyuma y'uko Tshisekedi yitangiye confirmation ya nyuma yerekana neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Congo bakomeje gukora amabara bafatikanyije cyangwa se batumwe na leta ya Kinshasa nk'uko bigenda abigaragara. Benshi baragaragaza neza ko uko urugamba ruhagaze kugeza ubu mu by'ukuri gisirikare cya leta ya Congo cyagiye kirushwa mu bice bitandukanye ndetse cyagiye kirukanwa mu madefense akomeye ndetse atandukanye. Aho benshi cyane rero babihuza nuko ibi ari byo biri gutuma igisirikare cya leta ya Congo kimara kuba cyaza kugaba ibitero bimeze nko kwihimura mu baturage. Benshi bakavuga neza ko izi ngabo za leta ya Congo impamvu zigaragarana ubugome ndengakamere ari uko zigaragaza neza
ko ntacyo zitayeho uretse kumva ko zikontorora ibi bice. Iyi ni filozofi ya Tshisekedi ukomeje kugenda yohereza ingabo ze kwica ndetse no kurimbura aba baturage. Benshi baravuga neza ko MA23 yamaze kwibikaho bimwe mu birango birimo idarapo, ariko kandi n'ibindi bimenyetso byerekana neza ko ahangaha hagomba kugaburwamo yaba igipolisi, inzego z'ibanze ndetse n'inzego zisumbuyeho. Ibijyanye n'umutekano byo byamaze kuba byagirwa intego. Benshi bakemeza neza ko iki ari cyo kibazo cyonyine cyangwa se cyakabaye gikemuka maze kikaza kuba igisubizo, mu gihe kuba MA23 ifite ubu butaka byari byarabaye ikibazo gikomeye cyane kuri leta ya Tshisekedi. Abarundi hakurya by'umwihariko General Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro son excellence akomeje nawe kujya ku gitutu gikomeye cyane. Aravuga neza ko mu gihe MA23 yabibashije kuba yagira iki gice cyayo ndetse ikaza kuba yagira nk'ubutaka yigengaho, byazamugora cyane guturana nayo mu gihe we yikeka, kubera ko yakomeje kugenda yihemukira ndetse yigabaho ibitero mu bihe bitandukanye. Abakeka ku isaha n'isaha yamuhindukirana nayo igakora revenge ikamwihoreraho, ndetse ibi bigakomeza gutuma agira igitutu gikomeye cyane. Imipaka itandukanye igihugu cy'u Burundi gihana na Congo imyinshi iri ku butaka MA23 ikontorora, uretse uyu mujyi wa Uvira nawo ushobora kuvamo isaha ku isaha nk'uko amakuru aturuka kwa buriya butaka abivuga. Kavimvira, Gatumba, aha niho henshi habarizwa ibirindiro by'ingabo za leta y'u Burundi, kuko niho hafatwa nk'umupaka iri main, ndetse benshi bakavuga neza ko MA23 ubwo izaba iri kurebana ifesingana n'izi ngabo za leta y'u Burundi. Bamwe bari hakurya abandi bari hakuno, batandukanywa n'akabariyeri gatoya. Ibi ari igitutu gikomeye cyane kuri leta y'u Burundi. Ibi byose kandi bikaza kugenda byegekwa kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, wakomeje kugenda ashimangira neza ko kohereza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Congo ari bimwe mu bintu atapfa kureka kugeza igihe MA23 yaba yamaze kuba yagira repubulika yigenga, nk'uko process zigeze kure biri kugenda abigaragara. Ni ibitero bikomeye cyane rero byongeye kuba ku mushaki. Ibintu birakomeye, inkuru igezweho. Amakuru aremeza neza ko igisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze gufatirwa ibihano bikomeye cyane, sanctions ndetse zisa nkaho ziremereye cyane ndetse zinakakaye kuri iki gisoda cy'u Burundi. Bisa nkaho Antoine Felix Tshisekedi Chirombo Elias Fatibeto, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariwe washutse u Burundi. None General Neva nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye yisanze igisoda cye nawe ubwe bamaze kugenda bashyirirwaho ibihano. N'ibiki bibaye mu by'ukuri, igisirikare cy'u Burundi cyagiye gigaba ibitero bitandukanye mu bice bikontororwa na FC MA23 kandi bigashyigikirwa na leta y'u Burundi. Amakuru yamaze kugaragaza neza ko iyi leta y'u Burundi yakoze amakosa menshi cyane ku ruhande rw'intambara barimo, ndetse bagiyemo ku ruhande bari gufashamo igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Kuri ubu ngubu amahanga yamaze kwemeza neza ko igisirikare cya MA23 ari cyo gisirikare cyari gikwiye kuba gikontorora ibi bihugu cyangwa se ibi bice biri kuberamo imirwano muri rusange. Ni mu gihe igisoda cy'u Burundi nacyo cyamaze guhamwa n'ibyaha byo gutera igihugu, ndetse bisa nkaho ibyo kujya gutabara bitakyemewe. Ni gute ujya gutabara abavandimwe ugatangira kubica ubateranya? Ibi nibyo byagiye bigonga igisoda cy'u Burundi. General Evariste Ndayishimiye utetse igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda avuga kenshi ko afite ingabo ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko akagaruka ku kijyanye no kuba ngo izi ngabo ze zaragiye gutanga umusada ndetse zaragiye gufasha izi ngabo za leta ya Congo nko guhangana na FC MA23. None amaze kwisanga igihugu cye cyamaze kujya mu kangaratete. Leta y'u Burundi ubu tuvugana yamaze gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane. Ni mu gihe ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigaragara mu bikorwa bitandukanye biteye isoni ndetse birimo n'ibiteye ubwoba n'agahinda, nk'uko abasirikare b'igisoda cy'u Burundi bagiye bagaragara bari kumwe n'ingabo za leta ya Congo FARDC mu bice bitandukanye, aho bagiye bagaba ibitero ndetse aho bagiye bica abanyamurenge ndetse n'abandi mu nkengero za Minembwe ndetse na Mikenke. Kuri ubu ngubu rero amahanga yamaze kugaragaza neza ko ingabo z'u Burundi kandi zahoze kuri ubu butaka guturuka mu bice bitandukanye, ubwo imirwano ikomeye
cyane yabaga hagati ya FC MA23 n'igisirikare cya leta ya Congo ubwo yatangiraga mu nkundura yo kwigarurira umujyi wa Goma. Amakuru aravuga neza ko icyo gisirikare cya MA23 kandi cyagiye gitanga raporo zitandukanye zerekana neza ko ingabo z'u Burundi zamuka umupaka mu buryo butemewe umunsi ku munsi zikagaba ibitero bitandukanye mu baturage, aho na bamwe basahurwa ibyabo ndetse abandi bakicwa. Ibi rero byamaze kugenda bihabwa agaciro, amaraso y'abanyamurenge ndetse n'abandi yamaze kugenda agenda akomanga, ndetse n'amaraso y'inzirakarengane agiye gukora kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ibihano bikomeye cyane birimo no gufatirwa bamwe mu bajenerali bakomeye cyane b'u Burundi. N'amakuru agaragaza neza ko u Burundi mu by'ukuri bwagiye buparticipa muri iyi ntambara mu buryo bweruye, akaba ari niyo mpamvu bimaze kugaragara neza ko nabwo bwakoze amakosa akomeye cyane yo kurenga ndetse no kutubaha imbibi z'igihugu baturanye. Aka rero ni akantu kakomeje kugenda gashyirishamo perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kuri ubu ngubu kandi wahise ujya ku gitutu gikomeye cyane, kuko generali Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi yagiye amwibutsa kenshi ko batakaye bafite abasirikare bafite umubare ungana kuriya kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nyamara uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi akavunira ibiti mu matwi bitewe n'inyungu yabonagamo ndetse n'inyungu akibonamo kugeza ubu, kuko Tshisekedi amukandira akanyenyeri akawa mugani w'abiki gihe bakomeje gukoresha izo mvugo, amwoherereza amafaranga menshi cyane ava muri zahabu baba bacukuye mu bice bitandukanye biri mu izi ngabo zabo. Ibi rero byatumye leta y'u Burundi irenga ku mabwiriza yo kubaha ubusugire bw'igihugu. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragara nyuma y'uko MA23 ivuye mu masezerano y'amahoro mu Busuwisi, ndetse bikaza kuba bigize ingaruka zikomeye cyane kuri leta y'u Burundi. Ibice bitandukanye biri kuberamwe imirwano. Amakuru avuga neza ko leta y'u Burundi ikomeje kugaragaza inyota ndetse no kuba hakabaye hakorwa icyo ari cyo cyose kugira ngo ingabo za leta ya Congo zibe zatsindura urugamba, ariko byagiye bigorana. Ibice bitandukanye Mikenke, Minembwe bigaragaramo abasirikare b'igisirikare cya FC MA23, ndetse aba bagerageza kugenda barwana ku banyamurenge bisa nkaho basinyiwe no kurimburwa n'iki gisirikare cya leta ya Congo ndetse n'abarundi. Uburundi kuri ubu ngubu benshi baravuga neza ko ushobora kuba bugiye guhungabanywa ku buryo bukomeye cyane, ndetse bukaza kuba buhungetwa bitewe n'ibi bihano bikomeye cyane bamaze kugenda bashyirirwaho. Ni ibihano kandi bitoroshye, ariko kandi bivugwa neza ko na Tshisekedi impapuro zemeza neza ko ashobora kuza gushyirirwaho ibihano, birimo no kuba yazitaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC isaha iyo ari yo yose, mu gihe ibi byaha byaba bikomeje kugenda abimukurikiranwaho byazamuhama akazaba yaharwa ibihano bikomeye cyane. MA23 yagiye itanga amaraporo atandukanye yerekana neza ko leta ya Congo ikora ibyaha by'intambara ndetse ikomeje kugenda irwanya MA23, ariko ikabikora mu rwego rwo kugira ngo yice abaturage, kuko hagiye hatangwa ibimenyetso, amashusho ndetse n'amafoto yerekana neza ko MA23 isa naho ariyo yagiye igerageza kurinda umutekano w'abaturage. Antoine Felix Tshisekedi Chirombo, uyu mugabo utetse igihugu cya Congo, nawe asa n'uwicariye intebe ishyushye, kuko mugenzi we wamufashaga umunsi ku munsi, dore ko abagabo wagira ko ari impanga mu mikoranire kuri ubu muri iki gihe bisa nkaho bose batorohewe kugeza ubu. Uwo hakurya amaze gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane, ndetse hakurya Kinshasa naho biravugwa neza ko bibategereje. Ibi rero biraza gusa nkaho ari ukuza kuba bitonda cyane, kuko bishobora kuza kubashyira mu bibazo ndetse n'akaga gakomeye cyane. Amakuru kandi arasobanura neza ko imirwano yo kugeza kuri ubu itigeze ihagarara mu bice bitandukanye, aho abasirikare batandukanye b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Congo bakomeje kugenda bagaba ibitero bitandukanye mu madefense atandukanye y'ingabo za MA23. Nyamara MA23 ikaza guhagarara neza mu birindiro byayo, ikaza guhangana n'ibi bitero. Ibyo benshi bakomeje kugenda bagaragaza neza ko FC MA23 iri mu ngamba cyane, ndetse ikomeje kugenda ikubita isya itanditse. Benshi mu basirikare b'iki gisirikare cya MA23 kandi bakomeje kugenda bagaragaza umuhate n'umurava mu bice bitandukanye, aho bari kurwana ku banyamurenge, bakarwana ku bandi baturage bari ku butaka bwa Congo. Nyamara bisa nkaho Uvira nayo ishobora kuza kubatombe mu gihe gitoya. Ibintu bigezweho bisa naho ari ibintu bigiye gushimisha bamwe mu bakongomani baturuka kuri ubutaka bwa Congo, by'umwihariko muri Kivu zombi, yaba Masisi n'ibindi bice bitandukanye hagiye haturuka
impunzi z'abakongomani zihungira mu bihugu bitandukanye n'abahungiye irwota amasimbi. N'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya MA23 kurira no gutakamba kwacyo byamaze kumvwa n'amahanga. Ibi kandi bikaza gukurikizwa n'ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare abasore n'inkumi bamaze gukora ubwo bigaruriye bimwe mu bice by'ingenzi bitandukanye. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Congo nicyo kiri gusufura gisafaringa kigerageza kureba uko cyakisubiza bimwe mu bice mu gihe MA23 yo yamaze kubyibikaho ndetse ibyibikaho mu buryo busa naho butayigoye. Ubu tuvugana byamaze kwemezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango wa East African Community, ubwo nukuvuga mu karere k'ibiyaga bigari ndetse na Afurika muri rusange. Akanama kamaze kubyemeza MA23 iraza kwemerezwa Kivu Republic ndetse n'idarapo ryayo nk'uko bamwe bagenda babivuga. Hashize iminsi aho hihiswa iki kintu cya barikanizasiyo cyo gucamo Congo ibice bibiri bitewe n'umutekano w'abaturage, kandi ngo bikaza kuba byaramaze kubonerwa umuti ko bishobora kuza gutanga umuturambye ku bijyanye n'umutekano muke w'ibi bice. Hakaza gushyirwaho imipaka mishya maze Kivu Republic ya MA23 ikaza kugenda yemezwa. Ibi benshi bagiye babicira inyeri, ariko nyuma y'utunama dukomeye cyane ndetse Afurika nk'umugabane wifuza umutekano ndetse n'uko abaturage bawo bakomeza kugenda abatekana, utunama dutandukanye twagiye duterana ndetse kugeza no muri East Africa itanga raporo ko iki gihugu cya leta ya Congo gikomeje kugenda kibuza umutekano, amahoro n'amahwemo bamwe mu baturiye n'iki gihugu. Ubu mwanzuro wamaze gufatwa, ibisa nkaho Tshisekedi bitamushimishije kugeza kuri ubu ngubu. Yari bwitabaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko niyo akomeje kugenda ashyira imbere binyuze muri Kayikwamba ukomeza kugenda azenguruka amahanga yerekana neza ko igihugu cyabo cyatewe, nyamara byamaze kuba confirmed. Abaturage bo ku butaka bwa leta ya Congo bifuza kwishyura ukizana nibo bakomeje kugenda bagaragara muri ubu mutwe MA23. Igisa nkaho MA23 yamaze gutsinda Tshisekedi ku buryo bwo ku rugamba ndetse n'uburyo bwa dipromacy. Aha rero nta kiba gisigaye uretse cya gitutu cyagiye kigaragara mu bice bisa nkaho MA23 yari yarigaruriye. Ubu rero bisa nkaho bitari bwongere ukundi. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ubu tuvugana umuri inyuma wenyine gusa n'umwe ni perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye, nawe utorohewe kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bemeza neza ko asa n'uwicariye intebe ishyushye nyuma y'uko etat major y'iki gihugu cy'u Burundi ikomeje kumuhata ibibazo mu nama zitandukanye z'igitaraganya ziri kuba kuri ubu butaka, aho benshi bemeza neza ko ibyo Tshisekedi akomeje kugenda amushoramo bishobora kuzafegita amatora y'umukuru w'igihugu kuri ubu butaka bw'u Burundi nk'uko amakuru agenda abigaragaza. Ubu tuvugana ku butaka bw'u Burundi baritegura amatora y'umukuru w'igihugu azaba umwaka utaha, kandi perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umwe mu bahabwa amahirwe, ariko akomeje kugenda yoyoka kuko asa naho yagiye agaragara aparticipa mu ntambara iri ku butaka bwa Congo mu gihe bamwe mu bayoborana batabyifuzaga. Ubu Tshisekedi rero ni wasigaranye wo kumugira inama ndetse no kumufasha muri ibibazo bikomeje kumwugarizwa, aho ubu tuvugana bumwe mu butaka yavugaga neza ko bugomba kwamburwamo MA23 ikirukanwa maze ntiyerekana aho igomba kwirukanwa yerekeza, kuko n'abaturage bo kuri ubu butaka bwa Congo yamaze kugenda abwamburwa mu buryo budasubirwaho. Imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'imiryango ishinzwe ibindi bijyanye n'amahoro ku isi yongeye kugaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Congo cyagiye kibasira mu bihe bitandukanye ibice bisanzwe bituyemo abaturage nk'uko raporo ibigaragaza. Hakagaragara rero ibice bitandukanye, harimo ibice byo muri za Masisi, ibice bya za Rubaya, ibice bya za Minembwe ndetse n'ahandi hagaragara impfu z'abaturage bagiye baraswa na drone z'igisirikare cya leta ya Congo mu bihe bigiye bitandukanye. Ibi byose byagiye bigenderwaho mu kugira ngo MA23 ibe yahabwa Kivu Republic. Idarapo ryamaze kwemezwa, benshi bavuga neza ko hasigaye kwerekana imipaka, ariko bisa nkaho yikase bitewe naho MA23 ikontorora. Agahinda benshi bemeza neza ko Tshisekedi afite, bavuga neza ko nta kintu na kimwe gishobora kukamukiza kuko yamaze kujya kuri pressure ndetse igitutu gikomeye cyane. Ubu tuvugana Tshisekedi abo yari yiringiye imahanga basa naho ntacyo bakimufasha
bidafashije M23 yo irimo iragera ku ntego zayo nibura kuri 85%. Aba basore bivugwa neza ko bari b'intare za Sarambwe nyine bakomeje kugenda bafatikanya n'amadubu. Bivugwa neza ko ubu tuvugana barimo barasekera ku ryinyo ndetse barimo barabyinira ku rukoma mu gihe bakomeje kugenda batsinda mu buryo bwa politiki ndetse n'urugamba. Nubwo bimeze bityo, ibice bitandukanye bya Minembwe, Mikenke ndetse n'ahandi ho haracyumvikana ibiturika. Amadubu aracyatana ku buryo bukomeye cyane na Wazalendo ndetse n'iki gisirikare cya leta ya Congo, kuko bigenda bigaragara neza ko urugamba rwo rukomeje mu bice bitandukanye. Amakuru aragaragaza neza ko M23 mu bijyanye na politiki na dipromacy kiyoboye ndetse no ku mirongo y'imbere ku rugamba ifatikanyije n'amadubu, bisa nkaho Tshisekedi nta na kimwe cyagombaga kumurengera kuri iyi nshuro, uretse amahanga nayo yamaze kumva ndetse akakira ibyavuye muri raporo yakozwe n'abahanga mu bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndetse n'amahoro. Baza kwemeza iki kimeze nkaho ari ukuza gutandukanya M23 n'iki gisirikare cya leta ya Congo. Leta ya Kinshasa igasigarukayo maze na M23 ikagira Kivu Republic yayo. Ibintu ntabwo byoroshye ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru aturuka mu nkengero z'umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bitandukanye, ndetse hamaze kugaragara ibimenyetso bigera kuri 3 byerekana neza ko ubu tuvugana M23 ishobora kubiri gukorana n'ibihugu bikomeye cyane nk'Uburusiya cyangwa se Ubushinwa, bitewe na systeme zikomeye cyane yamaze kugeza ku mirongo y'imbere ku rugamba zo kwirinda ikirere, ndetse hakaza kuba hagaragara ibisa nkaho ari ibitangaza. Systeme zirinda ikirere zigendanwa ni ibimodoka bigera kuri 2 bya M23 biriho ibyuma by'ikoranabuhanga hejuru, bivugwa neza ko ari byo birinda ndetse bikaza kubungabunga ikirere. Drone cyangwa se rokete n'igisasi icyo ari cyo cyose cyakongera kuguruka muri ibice M23 kontrola, benshi bemeza neza ko bisa naho bigoye. Nk'amakuru agaragaza ko abasirikare ba M23 bongeye kubona uburyo bushya bw'ubwirinzi bugendanwa, aho M23 izajya igendana izi modoka n'ibimeze nk'ibitanka binini cyane ndetse biriho ikoranabuhanga hejuru nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Ni nyuma kandi yuko ibi bigaragaye ko abasirikare ba M23 bakomeye barimo n'abayobozi bakuru nka General Sultani Makenga, Bertrand Bisimwa n'abandi bakomeye cyane nka General Byamungu na Joseph Kabila usigaye ukorana na M23. Ibice byose bazajya bajyamo uretse mu mujyi wa Goma hasanzwe ububwirinzi, ahandi hose bazajya babugendana hehe no kongera gutungurwa na za drone z'igisirikare cya leta ya Congo. Igisigaye ni ukwibaza ngo iyi systeme yavuye he, ese yatanzwe nande? Igisirikare cya leta ya Congo kiraza kubyakira gute? Ni ibintu bikomeye cyane bitunguranye bibaye kongera kubona M23 igera kuri achievement nk'izi. Benshi bemeza neza ko ari indi ntsinzi ikomeye cyane. Ibi kandi bibaye nyuma y'uko ibitero bitandukanye byari bimaze iminsi bizengereza muri Kivu y'Amajyaruguru. Aha ni mu bice bya Rwanda n'inkengero zaho hafi na Goma. Ibindi bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, ahangaha mu bice nka bya Minembwe, Mikenke, Puezero n'ahandi, M23 yaba yamaze kubona uburyo bushya bwo guhangana n'iki gisirikare cya leta ya Congo mu bijyanye n'ikirere. Hagiye hagaragara ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC mu bijyanye no guhangana bakoresheje ubutaka bagiye bagurwa n'imirwanire ya M23 yagiye isa naho idasanzwe, biza kurangira bafashe umwanzuro wo gushyira imbaraga nyinshi cyane mu kirere. Niho wagiye ubona Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto afatikanyije na perezida w'igihugu cy'u Burundi baragiye bitakuma bakagura izi skoyi z'intambara ndetse n'amadrone. Kuri ubu rero bisa naho bimaze gushyirwaho akadomo M23 mu bwirinzi bwayo, ntacyo waza uyibwira, ndetse bisa naho bitari bwongere gukunda ko ibi bibombe ndetse n'amadrone yakongera kuraswa. Gusa nanone igihari ni kimwe, ntabwo ubwirinzi bwashyirwa mu bice byose birimo abaturage, ariko ibice by'ingenzi ndetse ahazajya haba habarizwa bamwe mu bayobozi ba M23 ndetse n'abandi b'ibikomerezwa nk'uko bigaragara, cyangwa se aho bifuza kuba bagenda babungabunga umutekano bitewe n'ibitero babona biri gushaka kuhataka, niho hazajya hakoreshwa ubu buryo kandi ntabwo bukuyeho uburyo busanzwe bukoreshwa mu mujyi wa Goma. Uburyo bwo buhamaze n'igihe butagendanwa. Ibi kandi biragaragaza neza ko M23 yamaze kwa advancinga muri tekinoloji, yamaze kugenda
gutambuka ku gisirikare cya leta ya Congo. Uko Tshisekedi yagiye yibanda mu kugura ibijyanye n'ibibombe azajya arekura binyuze mu madrones ndetse no muri Apache Rukobutazi n'ibindi bidege by'intambara, ubu MA23 nayo yamaze kubikemura. Ibi ngibi binetarariza ku buryo bukomeye cyane izi drone ndetse ziba zirasiba ibibombe biremereye, bigasa nkaho bibaye impfabusa, aho ibi bimodoka bigendanwa bihita birekura misile nazo zigenda zikanetarariza ubu bumara ndetse n'uyu muriro w'ibi bibombe biba birekuwe n'izi ndege za Tshisekedi, bikaza kurangira bibaye impfabusa, aho biguye ntihaze kugenda hangirika. Ibi rero biraza kuba biba confirmed mu gihe Tshisekedi we yamaze kugenda ririra mu myotsi nyuma y'uko yamaze no kwamburwa zimwe mu ntwaro nk'uko byagiye bigaragara, intwaro z'abarundi cyangwa se za Tshisekedi zari zanyuze mu Burundi zaje gutegwa na MA23 mu birometero 4 gusa zirenze umupaka wa Kavimvira zijya hafi n'umujyi wa Uvira. Ibintu ntago byoroheye Antoine Felix Tshisekedi. MA23 kubwirinzi bushya benshi baravuga neza ko ari uburyo bugezweho ndetse bugiye kujya bwifashishwa, ariko nanone benshi bamaze gukomfurima neza ko noneho aho bigeze aha MA23 igiye gukora operasiyo yitonze ndetse ayizajya igendana ibimodoka by'intambara, kubera ko ibisa no ku butaka aho iba yamaze kugenda igarika izi ngabo. Ubundi bitero byari bihangayikishije MA23 n'ibitero binyura mu kirere, ibyagiye bitana bamwe mu bayobozi, ngira ngo muribuka nk'urupfu rwa Wiringoma ndetse n'abandi bagiye baraswa na drone. Nubwo hagiye habaho kwihorera, ariko MA23 ntabwo yagiye ngo itereriyo. Ikimaze kugaragara nkaho izi ntare za Sarambwe zisa naho zamaze kugenda zisobanukirwa uburyo bushya ndetse na systeme, gusa benshi ntabwo baratinda cyane kuri iyi systeme kuko si ubwa mbere igaragaye ku isi, ndetse uretse ko ari ubwa mbere yabigaragaye hano muri Congo. Bisa nkaho MA23 ifite umwe mu baterankunga bakomeye cyane b'ibihugu by'i Burayi bikomakomeye nk'Uburusiya cyangwa Ubushinwa busanzwe bukora izi systeme, kuko bisa nkaho MA23 izi systeme kuzigondera bigoye. Ariko benshi mu basesenguzi ba politiki batangiye kuvuga neza ko icukurwa ry'amabuye y'agaciro ya za Rubaya n'ibindi bice MA23 kontrola ari byo biri kugenda bifasha kubona ubushobozi bwo kwiyubaka ndetse no kugura nk'izi systeme ndetse n'ibindi bikoresho bizajya bifashishwa mu kurinda ndetse abaturage n'ibice bitandukanye birimo abayobozi ba MA23. Abaturage barishimye cyane ndetse baragaragaza ko igisirikare cya MA23 gikora ibishoboka byose ngo kibe cyabarindira umutekano, nabo biyemeza neza kuzakigwa inyuma, nubwo ibitero by'igisirikare cya leta ya Congo biba bitoroshye mu bihe bigiye bitandukanye. Kugeza kuri ubu ngubu rero MA23 yamaze kugenda itekana, yamaze kuba safe mu bijyanye no kurinda abayobozi bayo ndetse no kurinda ibice yaba ishaka gufatamo, kugira ngo Tshisekedi n'ingabo ze batongera kubarasaho n'izi drone. Ariko nanone benshi bamaze kuvuga neza ko ibisa nkaho ari ibishashi by'umuriro MA23 yongeye kurekurira ku kibuga cy'indege cya Kisangani byagize izindi ngaruka zikomeye cyane kuri leta ya Tshisekedi, ku buryo bisa naho Tshisekedi atagifite aho guhungira. Ibi turakomeza gukurikirana ibi bitero bikomeye cyane MA23 noneho ntabwo ikiri kwicara ngo itegereze ko baza kwirasa ngo yirwaneho, ahubwo iri gutungura ku buryo bukomeye cyane, ikahuranya ndetse bikarangira itanze isomo rikomeye cyane nk'ibyabaye ku kibuga cy'indege cya Kisangani hano mu ntara ya Cupo, aho MA23 yahagabye igitero gikomeye cyane yifashishije drone. Ibi rero biraza kugaragara neza ko na nyina wundi abyara umuhungu bitewe n'uko MA23 yagiye itegwa aya madrone ibihe bitandukanye. Ni igitondo cy'itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 n'amakuru agezweho none hayemeza byinshi cyane ku bijyanye n'imirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Congo. Ibintu bihinduye isura, ibyo benshi batekerezaga biratunguranye si byo bibaye. Ni nyuma y'uko MA23 yakomeje kugenda irwana igerageza gukora ikirwa Kivu Republic. Ubu benshi bagiye bemeza neza ko bisa naho byari bigoranye, ariko ikigezweho ntabwo ari Kivu Republic. Ubanza MA23 yarakomeje kugenda iyo byamarari ndetse ikaza kugenda itungura benshi cyane, ahubwo Tshisekedi akaza kugenda agerageza no kurwana na Kivu Republic, maze MA23 kuko yari ifite gahunda yo kwiyomora kuri leta ya Kinshasa, bikaza kurangira noneho ngo kigiye guhabwa ubwigenge neza neza bifashijwemo na Joseph Kabila wahoze utegeka iki gihugu cya leta ya Congo ndetse wagitegetse imyaka myinshi cyane, wasimbuye na Tshisekedi. Uyu mugabo kandi uri kumwe na MA23 hariya mu mujyi wa Goma. Kuri ubu ngo Volcano Republic yo igeze neza neza ku ndunduro yenda kwemezwa. Ibintu biratunguranye cyane, iyi Volcano Republic ije gute mu gihe benshi bibazaga ko ari Kivu Republic?
Republic. Volcano Republic yatangiye kunugwanugwa ndetse benshi bavuga neza ko process zigeze kure, ibyo bagaragaza nkaho ari ibintu bitunguranye cyane, mu gihe benshi bari biteze Kivu Republic kubera ko nubundi ari Kivu y'epfo na Kivu ya ruguru, ariko bisa nkaho byakomeje kugenda bigorana. MA23 nyuma yo kubona neza ko yakomeje kugenda itegwa imitego mu bijyanye na Kivu ndetse ikaza kugenda yitambikwa ku buryo bukomeye cyane na Kayikwamba ndetse na Tshisekedi, bakomeza kugenda batanga ibimeze nkaho ari ugushoreka mu mahanga n'ahandi. Ubu tuvugana Kivu Republic ntabwo benshi cyane bongera kuyivuga kuko hagezweho cyitwa Volcano Republic, yo ngo n'ibyangombwa byamaze kugenda bitunganywa. Benshi bavuga neza ko MA23 ibi yabikoze mu bimeze nko kuyobya marari. Ese Kivu Republic iraza gushoboka nubwo MA23 nta kirabitangazaho, cyangwa se Volcano Republic yamaze gushyirwa mu imbaraga na MA23 ifatikanyije na Kabila niyo iza gushoboka, cyangwa MA23 iri gushakira habiri kugira ngo aho biza gukundira ariho iza gukubitira? Ibi ndaje mbigusobanurire neza cyane, urumva byinshi cyane. Nanone kandi ndakubwira neza ko ikisanga n'ibintu bitoroshye MA23 nyuma yo kurasa ikibuga cy'indege hano mu ntara ya Cupu. Ahangaha neza habaye ibintu bitandukanye cyane. Abasirikare barindaga ikibuga cy'indege bagaragaye bahunga amasigamana nyuma yo ko MA23 iharashe ndetse ikaba yatangiye kwegera imbibi z'iki kibuga cy'indege. Ibintu birakomeye, Tshisekedi aracyatabaza kugeza kuri ubu ngubu mu isi n'umugenzi, ahavuga neza ko ikibuga cy'indege cyakoreshwaga ngo n'abaturage, mu by'ukurikirana ikibuga cy'indege nyine n'ubundi mpuzamahanga ngo cyamaze gushimutwa n'izi ntare za Sarambwe. Ibi byamushyize kuri pressure ikomeye cyane, ndabikubwira uko byifashe kugeza ubu. Ni inkuru zisobanura byinshi cyane rero zemeza neza ko igisirikare cya MA23 cyamaze kuba gitanga isomo rikomeye cyane. Ariko kandi reka duhere kuri iyi nkuru yemeza icyitwa Volcano Republic yo ije gute. Ni ibintu bituruka hariya mu mujyi wa Goma, neza ngira ngo murabizi n'ubundi MA23 yahoze ituruka hariya mu birunga nk'uko bitangazwa ndetse byagiye bigaragara, bitewe n'uko izi ngabo za MA23 zari zariruka ndetse Tshisekedi atifuza ko bagira uburenganzira ku butaka bwa Congo. Aha rero niho hakomeje kugenda havugwa byinshi cyane mu bijyanye no kuba aba basirikare ba MA23 baturuka hariya muri Volcano ndetse na za Virunga parike n'ahandi, baza kugenda bagerageza kurwanira uburenganzira bwabo. Ibi kandi baza kuba basa n'abagiye babigeraho mu bice bitandukanye, kuko kwigarurira ibi bice bingana gutya biruta bimwe mu bihugu byo muri Afurika, bisa naho ari ubutwari MA23 yagize. Kugeza kuri ubu ngubu rero hagiye havugwa igihwihwiswa kenshi cyavuzwe ni Kivu Republic. Benshi bagiye banagaragaza ibirango birimo nk'idarapo ririmo umuhondo n'umukara n'ubururu wijimye ndetse n'inyenyeri, bemeza neza ko iyi ariyo Kivu Republic igomba gushingwa maze ikigarurirwa na MA23. Nyamara benshi cyane bagiye babivuga MA23 mu gihe yari itariyungwaho na Joseph Kabila wahoze utegeka iki gihugu cya Congo, kuri ubu ngubu uri kumwe n'intare za Sarambwe hariya mu mujyi wa Goma, hafi neza nyine n'ibi birunga MA23 yaturutsemo. Noneho hagezweho ikitwa Volcano Republic MA23 ishaka gushinga. Ibintu birakomeye cyane, ntabwo byoroshye na gato ya kugeza kuri ubu ngubu. N'amakuru aturuka muri etat major ya MA23, benshi bemeza neza ko imyanzuro yamaze kugenda ifatwa ndetse kubera ko Joseph Kabila yayoboye iki gihugu cya Congo azi umuvuno ndetse naho bigomba kunyuzwa. Volcano Republic iraza gushingwa bihuzwe nuko MA23 yaturutse hano mu birunga, ndetse ibintu biraza kuba bigenda bijya mu buryo. Benshi baragaragaza neza ko Tshisekedi n'ingabo ze ubu noneho amapiyo barishaga menshi yamaze guhinduka nkaho ari ibigarashata kibara kugeza kuri ubu ngubu, kuko Kivu Republic bari bamaze kugenda bayitega imitego. Nyamara benshi baravuga neza ko ibi ngibi MA23 iri kubikora na projet ya Kivu Republic itigeze ihagarara, ariko Kivu Republic iraza kubidashyirwa mu imbaraga zikomeye cyane. Haza gushyirwa imbaraga ni hano muri leta ya Volcano cyangwa se Volcano Republic, leta y'ibirunga ni nk'ako twabigenekereza, ndetse ibintu biza kuba bisa nkaho bishyira ku gitutu Tshisekedi. Ubu tuvugana benshi baremeza ko MA23 yamaze gucanga ipiyo kugira ngo irebe iyarya, haba Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bo ubwoba bwabatashye. Biravugwa neza ko ubutaka bwo butaza kuba bwahindutse, ahubwo izina riza kuba rihindurwa. MA23 icyaza kuyikundira mbere yaba
Kivu Republic ndetse na Volcano Republic akaba ari cyo kiza kugenda gishyirwamo imbaraga. Turaza kumenya ibijyanye n'ibirango niba biza kuba bigenda bijya hanze nk'uko ibya Kivu Republic byagiye binugwanugwa, aho benshi cyane bemeza ko kugeza ubu Tshisekedi n'ingabo ze bakomeje kugenda bakubitwa igitego gikomeye cyane mu bijyanye na politiki. N'amakuru yarasobanura byinshi cyane. Nanone ndakubwira ko igisirikare cya leta ya Congo cyongeye kuboroga gitabaza kivuga neza ko Kisangani Airport cyangwa se Kisangani International Airport yongeye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'ibitero bya Alliance Fleuve Congo. Izi nyeshyamba zongeye kuba zihagaba ibitero bikomeye cyane byatumye abarindaga iki kibuga cy'indege bongera kwirukanka amasigamana bakaza kugenda bahunga nk'uko bigenda bigaragara. Nagahinda gakomeye cyane kuri Tshisekedi wongeye gusaba uwo yimye atabaza abahisi n'abagenzi, avuga neza ko yugarijwe kugeza kuri ubu ngubu. Ibintu birakomeye ntabwo byoroshye na gatoya ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo. N'amakuru agezweho asobanura byinshi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni imirwano ikomeye cyane, noneho ibisa naho bikomeye cyane biri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Rubaya ndetse n'inkengero zaho, ahakomeje kugaragara amadrone menshi cyane y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amadrone akomeje kumisha ibibombe biremereye cyane mu bice bituyemo abaturage ndetse n'ahaherereye ingabo za MA23. Ibi rero nibyo bitumye Generali Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultani Makenga yamaze gutanga itegeko rikomeye cyane. Imihanda igera kuri 3 yerekeza mu bice bya Rubaya hasanzwe hacukurwa amabuye menshi cyane y'agaciro ndetse yiganjemo amabuye ya koruta. Hibutsa ko ibi bice nibyo bivamo amabuye ya koruta, ya karite nziza ndetse n'ubwoko bwinshi bw'amabuye ndetse amabuye menshi cyane ku isi acukurwa muri ibice bya Rubaya. Ibi kandi nibyo bituma Tshisekedi yamaze kurakara cyane, akomeze kugenda yohereza ingabo nyinshi agahishyi muri operasiyo zikomeye cyane zo kwimura no kwirukana intare za Sarambwe muri ibi bice. Kuri ubu rero MA23 binyuze muri General Sultani Makenga umugaba mukuru w'izi ngabo yamaze gutanga itegeko rikomeye cyane. Imihanda yerekeza Rubaya neza mu bice bisanzwe bicukurwamo amabuye y'agaciro yamaze gufungwa ndetse hari n'ingabo za leta ya Congo zagotewe hagati muri iyi mihanda 3. Ibi ndabikubwira ni naho hari kumvikana amasasu menshi cyane aremereye. Ndakubwira iby'iyo operasiyo ikomeye cyane, ibintu bisa naho byakomeye, ibibombe birimo biravuza ubuhuha, drone za kamikaze n'imodoka bya BM24 combat byatangiye kwifashishwa. Nanone kandi ndakubwira ko urugamba rumeze nabi, nubwo bimeze bityo muri Kivu y'Amajyaruguru ahangaha hafi na za Rubaya neza ukamanuka ugana na za Masisi ntago byoroshye. Ndahita nanone nkujyana muri Kivu y'Amajyepfo nanone hafi n'Uburundi ndetse naho ingabo z'Uburundi zikomeje kugenda zihangana ku buryo bukomeye cyane twirwaneho. Izi ngabo za twirwaneho rero MLDP, izi ngabo z'abanyamurenge zongeye kuba zikubitwa ku yindi nshuro, ariko nanone zakoze igitendo gikomeye cyane icyatumye umugambi w'ingabo z'Uburundi utagerwaho. Ni mu gihe MA23 ahangaha ikunze gufatikanya n'izi ngabo za twirwaneho ku munsi w'ejo zari zagerageje gusubizwa inyuma n'ingabo z'Abarundi zasaga n'izifite umuvuduko udasanzwe, nanone byongeye kugerageza kwisubiramo, ariko izi ngabo za twirwaneho zisa naho zifite strategy zahise zica abayobozi babiri mu gisirikare cy'Uburundi bari bayoboye urugamba. Nuko urugamba rwabaye nk'uruhagarara ndetse bahita basubira mu birindiro byabo nyuma yuko bari bamaze gukora amayizuro bacanyweho umuriro, baje kwisubiraho ndetse bigaragaza nk'intwari nk'abagabo bakwiye kurinda ibice bavukamo. Nizi nkuru ngiye kukubwira, ibintu birakomeye cyane ku butaka bwa Congo. Nibyo koko ni amakuru asobanura byinshi cyane ku bijyanye n'urugamba, imirwano ikomeye cyane iri guhuza igisirikare cya leta ya Congo ndetse n'uyu mutwe wa MA23. Noneho ibintu birakomeye, intambara yavuye mu bijyanye no kwigarurira ibice, noneho hagezwemo ibijyanye n'ibuye ry'agaciro. Ahangaha ho rero amaraso agomba kumeneka uko byamera kose, yaba y'abaturage ndetse n'ay'abasirikare ku mpande zombi. Ubusanzwe ibi bice bya Rubaya ni ibice binini cyane bisanzwe bicukurwamo amabuye y'agaciro nk'uko bigenda bigaragara. Igisirikare cya leta ya Congo muri rusange cyagiye kigerageza kenshi kugaragaza neza ko ibi bice bya Rubaya MA23 ishobora kuba bifite mu buryo busa naho ngo budafututse nk'uko bagiye babyigaragariza, ari nayo mpamvu basa naho bagiye bahagaba ibitero. Tshisekedi yagiye yitabira inama zitandukanye aho yabaga asaba ibikoresho ndetse n'ibindi bizifashishwa muri uru rugamba arwanamo, ariko ababisaba akababwira ko azabaha amabuye y'agaciro, nyamara akabizeza ibitangaza kuko aya mabuye
y'agaciro siwe ya kontrola nk'ibi bice bya Rubaya. Ubu tuvugana rero igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje kugaba ibitero karabutaka, ibitero karundura muri ibice bya Rubaya nk'uko bigenda bigaragara. Benshi mu basirikare ba MA23 bakomeje kugenda bahangana n'ibi bitero kugeza ubwo General Sultan Makenga atanze itegeko rikomeye cyane. Ni itegeko yatanze ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari biganjemo bari kunyura ku butaka bagomba guhita bagoterwa muri ibi bice ndetse bagacucumwa ku buryo bukomeye cyane. Ni imihanda yerekezayo ikaza gufungirwa mu birometero nibura nka 3 kugira ngo umutekano ukomeze uhinde. Ni ibitero biri no gukoreshwamo indege. Aha rero MA23 yakoze strategy yo kugira ngo ibanze iburizemo ibitero byo ku butaka ibone uko uhangana n'ibi bitero biri kunyura mu kirere by'igisirikare cya leta ya Kongo. Ibi rero byaje gutuma General Sultan Makenga atanga itegeko rikomeye cyane ahangaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bya Rubaya, aho abasirikare ba MA23 bahise bafata umwanzuro ukomeye cyane wo kuboroka inzira nyinshi cyane. Inzira zanyuragamo intwaro z'igisirikare cya leta ya Kongo baziborokiye mu birometero ngo birenga 3 nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Imihanda igera kuri 3 yafunzwe. Ubu tuvugania ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo bisa naho byamaze kunetralizwa ku buryo bukomeye cyane, ariko ikibahangayikishije aba basirikare ba Kongo ni bagenzi babo basa n'abamaze kugoterwa muri ibi bice. Namakuru agaragaza neza ubwo MA23 ya deployingaga abasirikare benshi cyane bo kuboroka iyi mihanda. Hari abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo basaga n'abasigaye hagati. Aba nibo bateje inkeke uko bari buze kwikura muri ibi bice, niba bamanika amaboko cyangwa niba bagerageza kurasana. Nubwo bisa naho bigoye, bari hagati nta ramforo y'abasirikare babona baza kubatera inkunga kugira ngo basohoke muri ibi bice, kandi bisa naho MA23 yabiteguye cyane. Igisigaye nuko bashobora kuza kuraswa urufaya cyangwa se bakemera kumanika amaboko, maze ibi birombe bigakomeza kugwa mu maboko ya MA23. Ibitero byo bya Tshisekedi n'ingabo ze mu baturage hariya za Rubaya birakomeje. Ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi nanone ari gukora amakosa akomeye cyane ahangaha ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nanone kandi mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ndakubwira neza ko hakomeje kubera imirwano, aho ingabo z'abarundi zatakaje abasirikare babiri bakomakomeye, bamwe mu bayoboraga urugamba ndetse bageragezaga gupanga uko biri buze kugenda mu bijyanye no kuba batera ibitero bikomeye cyane ku ngabo za Twirwaneho. Ibi rero byaje kuba nyuma y'uko Twirwaneho yari yamaze gucanwaho umuriro isubira inyuma, nyamara iza gukoresha system yo gukora ikimeze nk'ambushi ikomeye cyane, iza guhitana abayobozi babiri b'abasirikare b'u Burundi. Icyatumye Twirwaneho iteyongera kwa advancinga nyuma yuko yari yamaze gukora withdraw isa n'iri guhungiza ingabo zari zayicanyeho umuriro. Aba basirikare bakuru bakimara gupfa, izi ngabo z'abarundi zisa naho zikanzemo ndetse zikeka ko hashobora kuba hari izindi imbaraga zigiye gukorwa n'ibindi bakoraga. Batekereza ko bashobora kuza kwisanga mu mitego y'izi ngabo, ibyatumye baza gucika intege batangira gusubira inyuma. Aha rero niho Twirwaneho nayo yatangiye kubacaniraho umuriro ku buryo bukomeye cyane. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya ku ruhande rw'imirwano, aho igisirikare cya MA23 cyongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo za leta ya Kongo. N'amakuru agaragaza neza ko ingabo za leta ya Kongo zongeye gutungurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho iki gisirikare cya leta ya Kongo MA23 yongeye kugitunguza drone y'intambara nk'uko amakuru agenda bigaragaza mu bitero bikomeye cyane byari bikoresheje ibimodoka by'intambara ndetse na bya burende bikomeye cyane BM24 combat imbunda zirasakure. Ibi bimodoka byari byamaze kugezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cya leta ya Kongo cyasaga n'igishaka kurimbura kitababariye n'ibice bya Kivu y'Amajyaruguru hafi na za Rubaya, aho igisirikare cya leta ya Kongo kiri gushaka kwisubiza ibirombe ndetse n'ibindi bice bya Rubaya. Nkubwira neza ko ubu tuvugana umuriro uri kwaka na MA23 yifashishije drone y'intambara yo mu bwoko bwa kamikazi, niyo yabashije kuba yagabanya umuvuduko w'ibi bimodoka ndetse n'ibitwaro by'ingabo za leta ya Kongo byabashije gushya bigakongoka. General Makenga Emmanuel uyu kandi akaba yamaze kongera kwihanangiriza Tshisekedi usa n'urukuririra mu myotsi kugeza kuri ubu ngubu. Ni inkuru ikomeye cyane igaragaza ubushongore bwa MA23 bwongeye kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ibi ndaje mbikubwira uko iyi operation yose yagenze. Ndakubwira neza ko mu nkengero nanone z'umujyi wa Goma hongeye kugaragara abasaga n'abagambanyi, bivugwa neza ko ari maneko z'igisirikare cya leta ya Kongo nk'uko benshi bakomeje kugenda babisobanura.
bisobanura. Izi maneko benshi bavuga neza ko arizo zikomeje kugenda zigerageza kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba MA23 ndetse kugira ngo abakoresha drone baze kumenya uko baza gukora izi operasiyo zabo. Ni agahinda gakomeye cyane kuri aba kuko bamaze gucakirwa bagera kuri 6 muri fuyi ikomeye cyane yakozwe na MA23 binyuze mu butasi. Ntabwo nanone byoroshye iyo nkuru ndayikubwira, ariko ndabanza nanone nkuzengurutse za Rubaya, nanone ningukura Rubaya ndahita nkujyana muri Kivu y'Amajyepfo hafi n'umupaka w'u Burundi na Congo, aho ngiye kugaragara imirambo y'abasirikare b'u Burundi bagera kuri 12. Ibintu byakomeje gutera benshi cyane kwibaza, aba basirikare bishwe nande, bapfuye gute? Ibintu ntabwo byoroshye. Ni inkuru zikomeye cyane rero zigaragaza neza ko igitero cy'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyari igitero gikoranye imbaraga z'umurengera zisa naho ari kirimbuzi, imbaraga kandi bisa naho zari zifashishijwe n'ibikoresho bikomeye cyane. Imbunda ziremereye cyane za MA23 combat zongeye gukoreshwa n'igisirikare cya leta ya Congo, ariko ibi ntabwo byigeze bitanga umusaruro kuko MA23 kibona imbaraga iki gisirikare cya leta ya Congo kizanye mu bice nka Rubaya ahabarizwa amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro bikomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Congo kiri gushaka kwisubiza kugeza kuri ubu ngubu. Benshi bagaragaje neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto, uyu mugabo utetse igihugu cya Congo ukomeje kugenda ari koroza, ndetse benshi bemeza neza ko ubu ngubu asa n'uwicariye intebe ishyushye arimo araririra mu myotsi nyuma y'uko MA23 ikoresheje drone ya kamikaze gatwika ibi bitwaro ndetse n'ibi bikoresho ku buryo buteye isoni, ndetse benshi bibaza uko byakozwe. Hagaragaye ikimeze nkaho ari agahinda muri izi ngabo za leta ya Congo. Mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Congo cyari cyakoresheje imbaraga z'umurengera, ariko MA23 iza kubona neza ko kubahagarika bishobora kuza kugorana cyangwa ikaba yahatakariza bamwe mu basirikare bayo bakomeye. Iza gufata umwanzuro wo gukoresha iyi drone nanone kuri iyi nshuro, aho iyi drone ya kamikazi yaje kuba yarasa kuri ibi bikoresho bitangira kuba umuyonga. Izi ngabo za leta ya Congo nta kindi zagombaga gukora kuko uyu muhanda werekeza Rubaya hafi n'ibirombe wari wababanye nkaho ari urugendo rutarabaho. Igisirikare cya MA23 cyese gitangira kurasana nabo, ibyaje gutuma basubira inyuma. Ibi bitwaro birashya birakongoka, aho benshi bemeza neza ko kugeza na n'ubu Tshisekedi ibi atari kubyumvisha, nyuma y'uko aba yamaze kugenda yemerera amahanga ibi birombe ndetse n'ibindi. Bisa nkaho yumvaga neza ko ashobora kubyisubiza nyuma y'uko akoresheje imbaraga z'umurengera, ariko General Sultan Makenga yatanze itegeko abahungu baza kuzibira ibi bitero ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana n'agahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Congo. Nanone kandi hakomeje kugaragara ibitero bikomeye cyane bigeragezwa gukorwa mu buryo butandukanye. Abasirikare b'ingabo za leta ya Congo by'umwihariko ngo abanyuze mu ishuri rikomeye cyane ry'ubutasi ryo muri Israel bagaragaye bafatwa na MA23 mu mujyi wa Goma neza mu nkengero, ndetse benshi bemeza neza ko aba bacakiwe bari bafite imigambi mibisha ndetse n'udukoresho dukurura amajwi. Utu dukoresho dukurura amajwi tukaba twifashishwa mu buryo bwo gutrakinga ngo n'amatelefone kugira ngo baze kumenya ibice birimo bamwe mu bayobozi ba MA23 mu gihe bafite contact zabo. Ibi rero benshi bemeza neza ko bamaze gucakirwa na MA23 ndetse yamara kubafata bakaba bahuye n'uruva gusenya. Abagera kuri 6 bamaze gufatwa ndetse mu nkengero z'umujyi wa Goma. Benshi bemeza neza ko irari isomo rikomeye cyane intare za Sarambwe zamaze gutanga, ndetse hagiye gushobora kuba haba ibintu benshi cyane batigeze babona. Aba bafatwa nk'abagambanyi cyangwa se maneko z'igisirikare cya leta ya Congo zafashwe, ndetse benshi bemeza neza ko uburyo zafashwemo ari uburyo bw'ikoranabuhanga, aho MA23 byanyuze mu butasi bwayo nayo ikaza kwihanangiriza abangaba. Byemezwa neza ko bashobora no kuza kwicwa mu gihe baba bamaze kuba bakurwamo amakuru yose y'ingenzi yo kwifashishwa na MA23. Turi kuvuga ibingibi muri Kivu y'Amajyaruguru ahakomeje nyine kubera ibitendo bikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba y'igisirikare cya leta ya Congo cyo gikomeje kugenda kibihomberamo kugeza ubu ngubu. Ibirombe bikomeje kubura, abatasi babo bakomeje kugenda bacakirwa. Muri Kivu y'Amajyepfo naho harumvikana imirambo y'abasirikare b'u Burundi yaje gucakirwa, ndetse no kuba ko ibi mirambo nyine bayifatiye hafi n'umupaka w'u Burundi na Congo. Benshi bibaza uwisha abasirikare. Abasirikare bemezwa neza ko bagera kuri 12 imirambo yaje gusangwa hafi n'umupaka w'u Burundi na Congo, ariko ku butaka bwa Congo. Ibi bikagaragaza neza ko abasirikare b'u
Burundi bagerageza kwambukira mu bice bitandukanye bisa naho bitari main kuko abenshi banyura ku mupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira, ariko kuri ubu ngubu mu rwego rwo kugerageza kucengera ndetse mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane hagaragaye abangaba byemezwa neza ko bashoboraga kuba bari kugerageza kwambuka maze bakaza gukubitana na bamwe mu ntare za Sarambwe barakaye cyangwa se twirwaneho kuko ntibiramenyekana wabishe, maze barabica babagarika muri ibi bice, aho benshi bemeza neza ko ari agahinda kuri iki gisirikare cy'u Burundi. Induru zirimo ziravuga hakurya Bujumbura, perezida w'u Burundi arashinjwa kohereza abasirikare muri misiyo zitari ngombwa, ibikomeje kugenda bimugaragaza nkaho ari umwe mu basirikare bari bakwiye kuba batagifite amapeti ya generali nubwo ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Turi ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026 n'amakuru agezweho aka kanya yihutirwa cyane, amakuru ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. N'amakuru yemeza neza ko umutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC MA23 uyobowe n'uyu mugabo Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultani Makenga yamaze gutanga itegeko rikomeye cyane ku basirikare b'itsinda rikomeye ry'abakomando bagombaga kugaba igitero ku bacancuro bageze mu mujyi wa Uvira ku munsi w'ejo. N'abacancuro baje gutanga umusada ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Congo FARDC nk'uko bisanzwe, kandi aba baje kuba bakorera mu ngata bananiwe ndetse bamaze kuva kuri ubutaka bamaze kugera iwabo mu gihugu cya Rumaniya, ndetse bagenda babara inkuru mbi cyane kuko haje abasirikare b'abacancuro barenga 120 habashije gusubirayo 65 nabo basubiyeyo nta nkuru yo kubarwa, harimo inkomere muri bo bitewe n'ibitero bagiye bagabwaho. Aba kandi bakoreshaga drone ndetse n'izindi ndege z'intambara aho zaturukaga ku kibuga cy'indege cyitiriwe Merekeonade ku butaka bw'u Burundi, izindi zigaturuka ku kibuga cy'indege cya Kisangani ndetse na Karehe nk'uko byagiye bigaragara. Aba kandi bagiye bagabwaho ibitero 23 kugira ngo ibace intege maze ibashe kuba yahangana n'ibi bitero bya kajugujugu n'amadrone byayisangaga muri Plaine d'Or zizi imbere y'uko iharekura. Amakuru kandi yamaze kujya hanze yemeza neza ko itsinda ry'abahibu, iri ni itsinda rikomeye cyane rya Special Force y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, ariko kandi iri tsinda rikaba ryarashyizwe mu maboko ya FDLR, uyu mutwe w'iterabwoba urwanya leta y'u Rwanda, kandi bivugwa neza ko ubucura imigambi yo guhungabanya umutekano. Uyu rero wagerageje kwitambika intare za Sarambwe muri operasiyo ikomeye cyane yo kujya kuhangana n'aba bacancuro, ntabwo byabagendekeye neza na gatoya nk'uko amakuru abigaragaza. Ibiturika biremereye cyane habanje gukoreshwa imbunda ntoya ndetse n'ibikoresho bya gikomando birimo ibisanzwe byifashishwa nk'udushoka, ibiziriko, ibyuma bitandukanye, ndetse ahaje kugaragara imirwano ariko kandi tumvikanyemo ibiturika nibwo MA23 yaje gukoresha imbaraga z'umurengeri ibasha kugera ahaherereye aba bacancuro. Ibyo benshi bemeza neza ko mu by'ukuri aba bacancuro bahuye n'uruva gusenya nyuma y'uko MA23 yari imaze gukura mu nzira basaga n'abari kubakavaringa, ndetse aba bacancuro baba bafashwe neza kurusha undi wari we wese kuko ntibagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo nibo wumva bifashishijwe mu bitero bikomeye cyane biri kurimbura Minembwe na Mikenke bikoresheje drone za kamikazi ndetse n'izi ndege z'intambara za Apache helicopters